Kurumjeri, ISTV Pauming, David Bisimudam Nokjeri, and the Maruba Pau. Dulial Airport Tautopa the Sohalaba Lambitong, Amade, Kundaleta, Navage, Yunke, Sabagi Tabak, Mars Tap, Pau with the Lucian Kadori. Pau Sandorong Pizeri. Imphal Gate Dulial Airport Tautopanamam Oidina Sohalaba, Lambitong Amade, Kundaleta Navage, Yunke, Sabagi Tabak Sing, Mars Tap, Pau Manung the Lucian of Honagani Haina, MLA, Arke Anana, Paumishin the Fundocre. MLA ngasi mahaki Kendra Manung Dalaiba Airport Expansion Maram Oidina Sohalaba Mapam Sing Yengbagi Kongchata Wapamasi Fongdokibani Ngasi Kongchat Aduda Other District Road Ama Oriba Kungang Kayagi Sanapam Oriba Kwakaitel Jingpu Road Kipibam Malom Maitram Amade Kodeng Patna Jingba Mapam Singe Intervillage Road Kipibam Sing Amade Puramakong Loinana Kodom Pokpida Nauna Kundalaita Hanaba Semgat Liba Mapam Sing Yangsinki Kongchat Aduda PWD Highway Subdivision Ge AE and Gunadaja Susaruyake Kundalaita Nabage Nauna Shem Liba Bypass Lambi Singsu Kongchat Adugamari Lena Yangsin K MLA Arkana Fongdoropada Airport Expansion Namaram Oiduna Sohalaba Lambitong Amade Kunda Hanabagi Damak Plangi Senpam the Gilupak Gror Mari Henbagi Senpam Kaitokuna Semgat Sagapaki Tabak Atubamatan the Pakalagani Tabak Singasi Pakatpada Mahaki Local Area Development Pandagisu Sarkari Pesang Aidana Sim Saba Horgani Haki. The package in a no plan the key when the same the Tanazarga, same the matters, Yampumana Virganda, nearly 4 crores plan. Especially trigger swipe the Manipuri state key financial problem, Lergasu, airport expansion city, where state key interest and the national interest to Winina, Mr. Time at plan if it's from the Via in a Yamak to be the see target Haitare, and again March April Sibamon the plan if it has a sin and a vine at the Wapun Cam lady. Airport expansion, Victory Bar, Quiggy Lambia and Bahajage, Quiggy Nosu, Quiggy Ram Kondagina, Neum Paulga, Kurum Bisadiba, Land and Tariba, Malum Liba Mamsiluna, airport expansion effect of Anthony. And existing roads were to see black topping to be plant which have a marked over. Adugi Matata, Anoga settlement Hagadra. Lam music Piraga, and settlement of Godoba Jagasi, black topping to we can only plan Pisayore. Hatadaleba Public Hospital, the Diabetes Nabra Hainanga Lem Nalaying Bugi Camp Amapang Tokre, Nupanupi Kayana Camp Aduda Sarwiaki, Wangang Kibi, Dr. Amana Fondo Kibada, Diabetes Narba Mui Singna, Jabada Jackson Bayam Tangai Fade, Aranba Monda, Mui Kayana, Kanaraba Posting Power, Jabaya de Haina Sandok Libasi, Tazabigano, Akanga Hasing, Tanaraga, Haksang the Soktaba, Machiwe Bachinjak, Polam Sing, Diabetes Narba Mui Sing Su, Jabaya Haki. January Kungamatwe the Pangtokado Riba Statue, Dega Marilena, Manipur Governor Gurvachan Jagatna, Manipur Miam Daya for Pausel Pirakli, Ras Baban the Githador Pacherol Amada, Manipur Statue, Fangbadagi, Manipur Prajasing the Kanjarak Pamanglanadu, Mangpauna Bagaloinana, Chaukotarangi Tabuktasu, my Pakpahengalakli Hadi, Adumapu, Manipurasi, Hauzi, Chaukolam Jendadi, Karamangil Tabawatli, Makatana, Chaukotarangi Tabaksing, Pakalakpada, Madugi Kudung, Jabasing, Jat, Kuchu, Dharma. The Kanguki Kenabaletana, Kudimak Pangadabani, Loinana, I call Kudimana Manipurasi, Ing Tapa, Nungaya Paba, Santi Lebes, dead Amohanaba Honorasi Hadi. Moyang Pokta Leba, Ibudo Koro Hanbagi Sanglenda, Kanchipurda Leba, Modern Furniture Proprietor, Tongbam Surzakantana, Lupalising Yankairungi Oigadaba, Solar Panel Amakat Crate. Manipur the Lady Bamiamna, Luna Lona Riba, Lashing Singbu, Ngana, Tamnana Pandam the Magna, Solar Penalasi, Ishorgiming the Katpanihari, Amaronda, Ibudo Korohonba, Tawalup, Moidang Pokna, Tongbam Surzakantana, Lagi the Mukta, Solar Penel, Makalakpasigi the Maktarat Pondorkli. Polio Pitapaki Toramangasi, Kuyatung the Leba, Sanali Sri School and Kids Care Center Galoinana, Family Welfare Department Sinduna Center as the Pangtokre, Toramaduda, Family Welfare Department Director in charge Oriba, Dr. Rajona, Angankaya, the Polio Hidak Pitaki. Rongmai Zatigi, Haurak Libanha, Singimarta, Unity Amadi Integrity, Sagat Naba Pandamda, Chahimanga Layraga Pangtopa, Rongmai Naga Baptist Association RNBA Taruk Laksuba, Youth Conference, January Taratagi Hauragan with Marini Chupna Tamenglong Headquarter, the Leba Public Ground, the Pangtokre. Living Our Faith, Haivatimda, Town Baptist Church, Tamenglong Nasindra Pangtokipa Conference, Aduda, Tamenglong Eshiki, MLA, J. Panmei, DC Tamenglong, C. Arthur, MBC की Youth Secretary Reverend M. Bashayana RNBA के लुसिंग बमियों के आसु सर्व्या के
RNP gi makhada leba church chamaga marifuni thoidagi lakpa nupa nupi kayana saru yakibe thoramaduda Rich Dallas USA gi President Reverend Dr. Ramesh Richards amade APBF ki Secretary Reverend Bonnie Resuna resource person hoina wanganki Dharma gi oiba thorom kayagloina na chathakiba conference aduda DC Tamenglong Arthana na singi marakta unity ama sagatna ba conference ama pangthokpasi afaba khongthangni masina rongmai jati singi marakta nungsi janaba hengat hangani haiki Organizing Committee Chairman and Panmaina Rongmai Jati ki marakta hena thajaba nungsinaba puraknaba conference asi pangthokpani haiki MLA J Panmaina Rongmai Jati asi isai nomayamna pamjaba prup amani na singi wakalonda unity ama lagna bkhonabada conference asina hena mateng panglagani tongan ba mafam da leiriba Rongmai ichilinaw singi marakta nungsinaba ki mari ama sagatnabagi achauba marama masu oiragani phongtokhi Sigi conference na akoigi district desu sigi lamdam nasu ingthaba prosperity prokani hai bisai thajaye and especially among the youths akoi se nungsiba the love of the message of love se spread togani hai bisai agi asane tungda tongan ba church sing dagi lakpa Rongmai Jati singi cultural item amade atai thorong kya su pangthokhi Jaroi Kulen Youth Club na sinduna tara suba annual sports cum literary meet ngarang loishin kre thoramaduda MMT gi President Dr. S. Surjit na chief guest aduga 5/9 GR gi Major Majdar amasung NSPC gi TD Jonathan na mathang sine guest of honor madi President Wikhari Ravindranath and Manipuri dance haibasida nomagi oiba seminar ma porom patalaiba Harimati Dance and Music Center pangthokre North East Zone Cultural Center Ministry of Culture ga khusamnaduna pangthokiba thoramaduda MLA NG Vijay Singh Manipur University School of Humanity ki then Professor P Nabachandra Madi Center Sigi President Dr. KSH Kala Singh yauna marueba myoi kyana saruk yakiba singna Ravindranath Tagore gi photo dalai shukatuna ikai khumna putki Deprivation of poor people's right haibasida nomagi oiba khana nainaba mifam ama Manipur Press Club ta pangthokre All Manipur Democratic Women's Front na sindra pangthokbe thoram aduda front asigi marueba myoi sing yauna hiram kaya da khang hairaba singna saruyaki Guardian Association ge tombana Manipur da lairiba lairaba praja singna fangadaba PTS ki polam sing sarkar na niyom chumna thabak paikatabana mapung phana phangbangamdri praja sing gi phangpham thokpa sing adu phangna na bai khoi punna khona minaba दरकार ओय है कि border lising kuleba adupo kendra bada disine pise singa kuitan dipa dagina kuitan tarao pi singa pi kerosene da kiloliter si lising tarao na kunbo pi adu ai koina visit to zero ba koi jero pa di Modern Kendra Tana Mari Mangi Pau de Punjab Padi Sing Quintal Tana Madura Sing Quintal Manga Tano Badare Yetoki Agui Malugi Report Hamner ZEO Jiribam na Sindunangarang ZEO Ashina Konba School Singda Tabak Toriba Oja Singha Oiba Training Program Ama Loishin Kre Amaromda Child Welfare Ashram Jiribam na Sinduna Ashram Asihi Oiba Library Cum Information Center Amasu Upa Adaksha TH Ibomja Singna Chief Guest Oiduna Hangto Kre Hari S Bhanumati na iba Lakle Khoi Pulashi Haiba Lairik Asi Khana Nainabagi Thoram Amangasi News Chekon Dalaiba Patriotics Writers Forum Gi Office Tapangto Kre Thoramatuta Forum Gi Vice President Ragule Shangthem Dr. M. Priyoberta Madi Lamdamasi ki Saknaira ba i Pikasu Saruyaki Forum ki Secretary Rakesh Nauremna Chahi Kuntra Manga ki Makhada Laiba ba i Bisingdagi Khangatuna Arambam Ibungohal Literary Award Piragani Haina Phongtoki Ai Bhanumatina Matamamada Nupi Singda Thamlamba Ikai Khumnaba Kayadu Hauzikti Honglakpagum Taure Phibam asida Maki Wakalda Phawrokpa Kayadu Ithokuna Miyamda Khanghanaba Honajabani Haiki Bharat Pumbada polio lena muthanaba pokpadagina chahi manga fabugi manungda leiba angang singda polio hidak pithakpagi thabak Manipur da su Pakistan pangthokre Directorate of Family Welfare na sintuna Directorate asiga office complex da thormasi pangthoki thormatuda Health and Family Welfare gi Principal Secretary Ramuiva State Mission Director Davis Dewan yauna ataimyoi kya su saruyaki tongan mamapam dagi lakpa angang singda polio hidak pithakpaga loina na thormatuda chief guest oikiba Ramuiva na polio vaccine
ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯅꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯄꯣꯂꯤꯑꯣ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯡ ꯄꯤꯊꯛꯂꯝꯂꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯑꯣ ꯅꯥꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯝꯕꯦꯟꯗ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯃꯤ ꯈꯣꯡ ꯁꯤꯠꯄ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯄꯣꯂꯤꯑꯣ ꯏꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯗ꯭ꯔꯣꯞꯁꯦ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯑꯅꯤꯈꯛꯇ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯕꯗꯤ ꯈꯣꯡꯗꯤ ꯁꯦꯠꯂꯣꯏ ꯆꯍꯤ 2 ꯁꯨꯒꯗꯧꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯑꯣ ꯈꯣꯡ ꯁꯦꯠꯄꯁꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯣꯂꯤꯑꯣ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯑꯅꯤ ꯄꯤꯕꯗꯕꯗꯤ ꯀꯣꯟꯅꯁꯨ ꯊꯣꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯁꯥꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯗꯨꯂꯦꯜ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯗ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯀꯩ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯃꯥꯔꯆ ꯊꯥ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯗꯧꯔꯤ ISTVꯅ ꯄꯤꯖꯕ ꯄꯥꯎ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ